Романтическая обстановка, свечи и поэзия. В Ахмечите в арт-кафе «Бубоним» прошел творческий вечер современной крымско-татарской поэтессы Майя Сафет. Yerden atlab kete aşık, şart olsan da sen iştirakçısın. Şehit ketsen de sen iştirakçısın. Katil olsan da sen iştirakçı. İstеген адамдан şiirlerini dinleyip, nasıldır bir fikirlerinin belki de keyfi denişir, güzelleşir, belki de nasıldır fikirler özünden beraber alıp keter. Çünkü onlar bizlerini insan gibi bilirler ama biz daima her vakit bir misal için bir cedvelden olgan şiirlerini okumayız. Başka her vakit. Hem de bugün misal için bu nasıldır bir cesurluk benim için edi. Böyle bütünley yazgan şiirlerimden birkaç tanesini alıp bu böyle virtual жиынтықларından alıp onlarını okumağa, tanış etmeye. Свои стихи Майя Сафет пишет на 3 языках – крымско-татарском, русском и украинском. По словам поэтессы, она черпает вдохновение из жизни и событий, которые происходят вокруг. Benim şiirlerim ziyade böyle teprentik gibi turtkучнен yazılgan gibi olalar. Yani kaydandır bir darbe kele, icadi bir darbe ve ben onu sözlerge çevirem. Böyle bir denişme ola. Yani gaye sözlerge denişe. Образlar peyda ola. Ve belki de bu ilhamdır. Поэтесса признается, что очень критично относится к своим произведениям. Ben daima özümü böyle karıştırıp oturam ve bütün yapkan işlerime, adımlarıma, sözlerime, aytkan bir yerde aytkan laflarıma daima böyle bir kritikanen bakam. Yani ben onu daima böyle gözden geçirem ve yanlışlarını ya da aksine özümü maqtamak için bir şeyler kıdırıp tapam ve şiirlerge de evet nasıldır diyeyim, muhaytlık yani bakam. Гостей на вечере было немного. Послушать стихи Майя Сафет пришли ее друзья и коллеги, которые уже хорошо знакомы с творчеством поэтессы. И обстановка, и просто атмосфера была настолько искренняя, что просто хотелось все время улыбаться, хотя временами стихи наталкивали на какие-то грустные мысли. Просто очень такая хорошая атмосфера любви. Я считаю, что Майя по-настоящему большой поэт. Может быть, в Крыму она сейчас единственный такой большой поэт. Она разносторонняя. Мне жаль, что это такой тесный круг людей, которые все друг друга знают, поскольку поэзия Майи, она для всех. Çok şiirlerini eşittik, Tatarca eşittik, Rus dilinde eşittik. Evet, yaxşı tertip. Bunday tertiplerini bizim yaşlarımız, şairlerimiz tez birbiriyle görüşüp, icadi işle tanışmak olmak. Ben öyleyse bunday şey çok güzel.